Pada ko masampajang. Aja no ko pasampajangin na paki makadawe. Ibelisi saja de yolona. Yun na to ampay ko tatongi melo masampajang. 2-3 tahu pandrita mapak guru ngangi makada atta usak ki jolo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa ta baca kulon surat binas. Pura yero baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napaki kata bere. Jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan dek. Ya ko tudangi na pura na masampaja sunnah. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulon surat binas. Itu kalau surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lau ripong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setan koto masampajang. Pada matiron nak koto memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lau kupong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange dena solangi olok kolok maka solangi. Iya tu ko dongi nanre dongi asewe de to tu nasiaga nanre apa mabicu mi de to na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi ko memang kasolan de na me paja tu pokokna namo yaga ko mai de to kang de na ti pante tapi na capuri ci di galung balawe mako to iya ko balawe untuk nanre ni bawang paling 2 to mi nanre tu na meso tamanyo ko gorok na mamako tapi ko memang kasolan namo si di heto de to na ganna makiro pada mati ko to melo joka aja no ko palalangnya napaki melo do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milau aja na itang ngapa napaki makada Allah puangi kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mampat diwat tapan apa to makada Allah puangi napai mai mampat diwat taman ni itu kare he jadi mako mana tu iya na he online taman ako makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat tak melakukan 2 hal. Nomor dia komelo ko mapamula baca do salamat ko. Itu na komelo inno galung itu ang aga istilah na to mataril mapalili. Ya ko pak galu riolo na pahamo pe ko nak monri de na pahang. Ya sange mapalili de na langsung akatalu mina pacan ne ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulai iya ko mapamula itu mak baca dongi jolo. Iya ko nadupai ase na matu mak baca dosi. Iya ro sebelum no ya sengi pak dongang asalamakan supaya wedding salama matu jama-jamanna. Iya tosi ko nadupai itu syukuran. Jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala. Na sama 2 tu pak dongang. Ilau doko sebelum mu pamulai supaya salamai ia kumudupan ni papedale na pong Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca doa masih baru. Itu. Jadi tajama ya ro tanya bida ya tu syukuran sana. Iyo pomidi mandari pak bicara ogi loko sandroe macera aga sana acera ase aja takada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi-agi syukuruki carana teh syukuru tuh papena dinna mario marenuh yang kedua napas susaka nah konagan karena sakka ya kodena karena sakka pasidakka nah yana tuh termasuk pasidakka kopo imatul lilau bolata baca yero milau dongangi napa taling ampelok tapi tatari isa aja nampelok bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sampajana tepat waktu pak alena pimpingi dia tu nak ada pui ma jolo matu pi dia tu na sampaja yo po katanya imang di mo pa makada sampaja lorona tate 2 menina pa na jamah yo ko imang ite de patu na batay nang kako masigi jadi tahu malelam makasiwing
tahu macawe ko po Allah Taala. Ay. Jadi ako tahu malela makasibe na tahu macawe malomo itarima donna. Yan na to ampay po ima yung lima baca. Paangkato tu tahu tanya po ima noli tahu dia nasampaja noli lima baca. Ali na tamadong. Mga gani. Manungo ko macam mo ima baca. Yang kedua, aga je na baca na pangulongan mi ali na mi milaw dong na pangulongan mi tanra asukuru katalori pong Allah Taala. Ya jupa sa toki di po imang tatanay tawe ko meki mabaca dong. Aja tagan rusuk bawang ni. Tatanay maka da baca dong aga ye maka dewe baca do salama syukuran. Syukuran dalam rangka aga maka da tong mandre se baru po imang alhamdulillah. Tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu to panditayolo kumelo imagere manu yana tu nakada mo paloke ganya mana yana tu maknana maka da mo paloke ganya mana tanya iya tu nyawana manu ya kutanang betuangan na aga ni nasan na tawe na gere manu ya ko makada me mandre sukuru mandre se baru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru. Niat na iya loh. Napa kuma bismillah. Napa mo gere manu. Naro nakana mo pala okay kanya wana. Apa aga katana. Manu ini gere. Apa itanay mana ko tumatu. Mamu gere ro manu Maka da ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tuh. Jadi tuh lo kolo Tapi aja mota bicara korot tudang. Maka dah. Ya, sudah. Ya. Aja mau tak bicara tu dah maka dah. Ko manu, igere ko. Melo ko ipake mande sukuru akero yanu na dupa se. Dek to na koro. Dek ni akabami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah. Maki itu pada mai ko to masidakah? Mako mana mije itu? To mak dar angka gaga mitana. Tanya kang untuk aga. Pakai gunai salania kamaki apa niya imi tunon roy? Iya. Pak angkat tu tahu masam pajaduhan na sabang kaminran na melo na waja. Itu cucuk mato. Angkat tu tahu masam pajang. Pak kami calon matuan dah. Melo ya sa tahu makanja makaroy pasam pajang ya calon matu. Kuy peji malomo itarima. Itu kan makiro. Ima dupa-dupa. Termasuk niya na maka daya tu kuy di iyoli ki mabaca dong. Ilo dong nya salamakan maka da ni baca. Makuy Namo sitogan na suratul Fatihah mi. Namo Fatihah mi tu. Cuma makadami tau pandrita Makanya ako pak doang atu na megayga. Yan atu nang kabaca Fatihah. Kuluhu Allahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabil nas. Kemudian alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian ayat kursi. Purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Baca napa doa syukur pura ya romatu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makana bami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makana bi sirril Fatihah kan sir ya ko makana bi barakatil Fatihah berarti barakana maka dai tau pandrita pa hikmah. Sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah Nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan. Iya ro Fatihah iya ko baraka na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo taala akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo taala akadaki bi karamatil Fatihah. Iya ko pakburana melo taala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah. Pakburana. Iya. Angkat tau gabumanangi. Ini meni bawang komeki gabumanangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamaneng. Jadi aku angkat tahu malingi wae tasur nasuro ki dongi, maka data dongi cek dia la pak bura, tilawi
syifa bi syifa'il Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakan. Aja tak kada bami al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dewi sapa basara ipu ustaz abi cara giban ni. Kada bani wilawi pu barakatna suratul Fatihah. Baca ni wilawi pun barakat pak burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizatna suratul Fatihah. Wilawi akaramakanna suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat pagabu manang ya ko yalay pak bura bisifat. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulya gagay akadaki bi barakatil Fatihah. Barakana. Iya naro pu ima. Iya ko baca iro na pura na nabaca. Ilaw dongang angkat tuan re na palenna sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magay hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ia kupui mata lengam palo talisar yang palo pasidakah dia mungkin naliang agasan ne data nalo dia mungkin nalia kupong putih itu dia mungkin maporkas dia mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna ko decenge iya na tu ampai maka ada orang soleh itu bansana guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namo ya tu makandang imang mama rajito tapi iya mo ita makokon kana imam makandang ang kana imawi tatulilo bola rondang makandang angka pasan na guru ta kay Jadur Rahman Abodale maka guru ta kay Jadur Rahman Abodale pakai sipa iya semua pasang sederhana itu pakai sipa iya semua kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ko idi ipake sipai jabatange makan dalam madake ko dipake sipai kiasang iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru iya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko imako asipa imako iya na tu nak guru ta ajam tu lima sulara poncolo si garut aku tu bola rondangi ku imako jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajing apa namo imang makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di salamat ni apa ya tu HP lebak pu imam mai ka dosana ya ko takkalamu dia takkatan ni HP lebak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dia terganggu makiro kemudian iya rona upasangan ni makada ilau dongangi 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah iya ko dia ni terima dona pu imang de tona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh. Iya. Di mau pak tu boleh na rekopurenin reki imang itu tahu madeceng karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya. Ia tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imang. Apa ia je tu baca donge dasarna nabita. Yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palena kanganre. Si sanay palena kanganre nabita dia na langsung nanre. Na podang Ibnu Abbas maka da musidak kay ka andre melo ka milaw dong ako jallo ka nga onrong kenro onro wa di onri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imang sitonganlah mas sempaja sunat ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini dia dipakai ya roto iya apa dia nagaga doa tembus langsung kecuali dalam sholat. Jadi aku kilala na sampajang hilaw doang si batu ya tu. Ayo pui di imata dia na sampajang, dia na yang ripake. Kaya kapale langsung paman hilaw doang. Nah, jajiro nabitan hilaw doang Ibnu Abbas na sabai hidangkan makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ya dasarna baca doa salamair gitu. Tapi dia tu dah masuk kak baca ngidong, deh mas sampaja sunnah. Makanya ialah dua ini pu imang.
ialah dua. Iya koto pura mas sampaja puima tilau doang mana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Jajok lalan na sampaja sunnah puima sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pakampung ko pasetanga he. Na ipasalama ko pong Allah Ta'ala simpuya dali na ipabelay pole lasalasay. Ipatanang atutungan na ilaw dongi yan na roti ilaw dongang. Jadi kalau ki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampaja sunnah. Pak ya komeki mas sampaja tu marepatungan itu deh. Ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampaja. Napa ni liwa repana. Yo poko makada. Iya na mas sampajan ni. Apa mako metotu? Kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung. Ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura ilodongang. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekode ti lodongang ibijatta. Mako mana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Ya kira lakaye di ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimon rin kay pertanggungjawabkan. Maka dapura mo ilaw dongang. Pak dongat yan na to dakwa paling malemah donge. No? Dia nagagacau ya tu, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakan aja nak ke na betta makura-kura doang itu. Doang ini. Peko cari doangi ya tamelo ma ko masampaja sunnah ki. Tapatami o ko suju pacapurat ya tu anak tatilaw dongang. Aja na lapakang ilillah tapangolo ko pong Allah Ta'ala tapi tapakanja kitoy bate tak milodong pak megato tu to milodong salah-salah kaya salah-salah milodongi tapi carana milodong saleh kalakay na Pak Joka tengah bani sana milodong na saya puang pero kasi lakay ko tuli Pak Joka macina ka kasi kumon ri boleh dia nakalalo nakan nastaro lakay na na nakalalo itu dek to kan kajoka wakale malaikat pakan nestaro supaya dia nakalalo jadi to kini bakun re milodo salah dokam maka nakamaki aja nakalalo lakai ko aja nakajoka nakan nestaro mudupai itu kuncinya jadi aja akadaki kalingi acan ngati non roko boleh aja tak repot tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka nakan nastaro mudupai napalo nasa mana malase kasih lakai ko aga nakan nastaro hakali malaikat nai ko mato makan aja nakalolo nai itu yan ada nakan nastaro kajoka mo pa jadi itu kuncinya kemudian upasangnya yan naronna jadi yero ko to manre se baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina yan naro kutundang ipu imang iya ko na mampu imata tisang imakade madodo-dodo dia kasi pakalinon na imang de gaga usaha na liang taleng isakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin iya jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin iya waditale napa ni ko pui matale tu mabaraka maka dia ga zaman maka nya lalu je pak kene meki masih di dito pasitangange maka da sini na pak galunge na niya kami mato ko meki matanang meki magugu maka dia ko salama ya se ko pomendre iye en katawana pui masih karung akala tano ando kami meni poda me meni kalepo tapas salama ka nga ya se ko aja nanri pak kajajahe melo ka kasi maminasa ka malingi si karu pui makomenre iya ko 50 pak galung ko pasetangan 50 karun adu papu ima cicang maega di mana iya 50 karung na dito na iya to si dia heto galung na masak mana si karu dito le sidak kay imata kay makiro jadi macam na ni pu ima de na nalaw magalu de na nalaw maga idi maninaurusu anak tatatini law masige na le na pangaji wi makalaya pemurusi wijamu agalu no iko iya pamilo doang ina salama milo do to pu ima puang aja kasih tapajo popole pakajaja de tu gata waku ya ko dan ri balao gitu jadi si sambu pak dongang itu itu pentingnya
Palai ko si Ratu Pak Galuh ko pasetagan na si Ratu tu karun adu papu imang maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tuh, mak baraka pasti dekat. Ya ko dia tulis si karung, si puto nah. Iya. Nya ko 50 ki itu berarti 20 na to rua karung maga mana namanya ganina dupah. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi mesti ada kesadaran. Tanpa mulai kibuaran ni daftar maka ni kami sidakai pu imang. itu ya. Saya kira ieu nu pangolongan aja no paliwang Pak nasa bangke cara ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya malah kagak mudah-mudahan saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagak lupa maka kami sukuru kok. Jadi ro tau sukuru mega rupana cara na teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah. Iya, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.